In an effort to contain the spread of coronavirus, another COVID care center was opened at Sengkasi Higher Secondary School English section at Jayau in Shillong today, amidst presence of public representatives, members of Sengkasi and authorities of Jayau like Lom Dorbar. The facilities were generously given by Sengkasi. Among those present were MLA Adelbert Norum, member of Khasi Hills Autonomous District, Paul Lingdo, magistrate, doctors and others. The opening of the Corona Center began with invocation of God's blessing by elders of Sengkasi. Speaking on the occasion, Paul Lingdo lauded the efforts of members of Sengkasi in its fight against COVID-19 pandemic. Lingdo, however, said the best prayer in the fight against coronavirus is hope. Kipor ba kinum yaine dari beriu ba pasnat kita kita bat na so kita kan long kuor janga sepi kumpi dorbasno kangi wa haba dia kedua abang ekran ni kita sosnong in penpauru kita kuor janga instrumen syam ini ba teng kini ki pasir berbana limbat kita beriu dah kelat kita kili letno kampat dia hari Indonesia kadang kejingkan jong ke nika di sistem kolong tu tapi nyo ban airu kejingkerman dua jong kejingkerman ikat nungut bola recover komno ki recover masung gide badiat dah kata kan nika kejingkan don kam tekum la don iye kiba lalor pakila switch off ki mobile yo malak tajban kuliah pang nika kejingpang andai melak men set pada saya di store nama kita jong DC's office kita di Dorwash nong ia pas ia berkat di kanir mas mau midon kam ban don kanu nu arrangement ba ka timing nak si jing bana di ban long no ba control dai tai brio kilar dai for kila kwa mo di for ba sure set yeng lu dalam jing mi shabar utala yasno to professional play TV lu i corona de pekat ya mental stress ke berkibril ya lingba nget ki jong Dr. Simon ini don department from ini don administration tapi kun ga di dor basno simlang yang ni ke point nomor ibabun ibangat ini jingpang ibasakam no ini jingpang isakam amdei ba slot physically and mentally ajur plat mental pressure ngarang itu never Bayi badan ni grim semen ni menciski dan kan ha ni ya pensan yang boleh yang baik iba marjan ya lah kata kan dia drama tu bagi ya limbah ini kipo terpat ni di badai ke line workers dekat pada administration dekat pada department simlang yang kini nomor ini petang yang physical aspect yang gede kejingpang sebab lak banyak kun sistem dong beri dari lalu beri tulat nak mentally not emotionally, not spiritually. Ini kon pun. Yau ta nongshun ubampa. Katma habaro kibentang ira kisuloi kitup kitang dari mental injection vaccination. Berkejing sumar kijong pi baro banyak lek persya. Ya unu kenyang jingpang. Ubrabam ya babun ba. Yeng kisem lapang klestom don bon ba kibladuk mensim. Berkamtam kibaduk kibasuk. Kiba kamay mastep kiba bam menmit kiladu ya katia kadam ka kamay uji ujong pi ai kublai kerpang ki baro iwe piwe bram dekat ni ko bat ginang ya ai mensiam tam ya gini ki front line warrior ki bram khamadu tongin perkhat pra kanta khat ar kanta ki haban thong ya PPE ki bram po hospital po ki corona center berkiwe kiwe de ki jaka tang ka jing duai Tolak man kersan nak bantai jongki. Ngangai scam bahwa perang ni kipor ngito na po ka stage of confusion. Baro kam na nyok kerteng giwe piwe. Kidon ki baklam eye vaccination. Kiong balan eye vaccination kala ban kata kala kata ya kejembut perkat. Kidon ki bladap pan eye ru ki ong bala babi bladap pan eye. Ki mar kadau mina pan scam haki artli dawai. Kajing penkia Katangnya ban klan bandon kita immune system ko baklan immunity ko baklan halade shmet menyelek persya inu kenyang jingpang
bat mi dong kamru ban pen scam ya ke jengai bangin don ke jemut perkhat ke bas scam bar ke baklan hari ko por ku memali ngam don ye ko moi pat mrenga kolar pat ya pi om tang kawai ke benta la ka dei financially, spiritually, physically, mentally ngan IT met om siam namar nga sngo bari tang ki khaupot ki basong hiang ublei ai ke jingkot jingkhia ublei ai ku dang penek pensa don bun ki blapang bastom don bun ki blaklat no boleh yang ipan ngimjai namar don ka popos udon ka jingtmu si sien ngiem bat si sien ngiam kamar kadau lembak ni ka por ni ai ka message saki pai ba barok keleng kari bangin duai ru umdei tang kani raya ka ri ba ka perthai borok koi ba ni ka khalam kan kotno ba kan lech pasap panai sapasni